Yr ebolion yn adran y Cobiau Cymreig sydd yn cael ei fyniadu fan hyn ynghylch y ceffylau. Meidian Evans, brydfa Gwynfaes, sydd yn dilyn y dosbarthiadau yma gyda fi ar y blws o webi. Ac dyn ni fi gweld pob un yn mynd wan, Meirion, a mae'r beiriad Derek Dykes yn cael cyfle i edrych dros nhw unwaith eto. Just i atgoffa chi, ar hyn o bryd yr enillydd yw Gristol Tennessee Whisky. Yn yr ail safle mae Ystwyth y Diwc ac yn drydydd Abergavenny Legacy. Dyna'r tri ohonyn nhw ar y sgrin i chi yn fan ni. Dosbarth eitha anodd i ddyrniadu amryw o deipau yma. Sy'n patrwn o bolion, mae'n anodd iawn. Wel, dyma ni, dirwyn i ben ar dosbarth gyda. It looks as if the judge is casting his eye. Derek Dykes, brydfa Crossfield. Cold foals that he Hot Tarples yn reiddiol, ond yn byw erbyn hyn efo'i partner Joanne Nicholson yn Llanon Ceredigion. I'm sure we have all our opinions outside the ring, but it's the judge's opinion that counts today. Yes, he's sending them out. Wel, mae Derek yn anfon swcr yma allan i rhedeg unwaith eto. Rhoi cyfle a tri ucha. It looks like the top three are being sent out around the ring. Mae'n dweud o Derek yn y cysymudwr, falle just yn rhoi prawf bach iddyn nhw i weld pwy fydd yn gallu symud y gorau. Wel, dyma ni. Dyma nhw y beirniad wrth i bod yn cael gwylio nhw. Yr un sy'n ail yn symud yn go lew, gerddodd y wael gyda, fe'n symud yn go lew. Cyfro tir oedd yr un ail, ond mae'r un sy'n gen Declan Davies yn symud yma chwarae teg. O, di. Un dowto symud iddyn nhw. Wel, dim man siarad. Wel, gyda i weld. Wedi tynnu nhw fewn yn yr un safle. Wedi gweld rhywbeth falle doedd o ddim rhy siŵr ohono fo, ond y prawf oedd bydd yn symud gorau, sy'n ni'n meddwl. A fach o sport i'r gynulleidfa hefyd. Na re. A ni'n meddwl, a ni'n teimlo bod y trydydd wedi gweld yr ail yna nawr. Mae'r het wedi dios, felly mae'r penderfyniad wedi wneud. Derek Dykes yn gwobrwyo gwobr gyntaf i Gristol's Tennessee Whisky. A dyma'r chnogaeth Jesse Penfold ac yn cael ei arddangos gen Declan Davies. Gristol Tennessee Whisky takes the first place here after the Winter Fair in the first class of the Welsh Cobs. Llawberchadau mawr i chi. Yn ail felly? Yn ail mae'r Richard Evans, Ystwyth y Diwc ac Abergavenny Legacy wedyn yn drydydd. So llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Abergavenny Legacy from the Bat family. And in fourth place we have number 118. Miss Lorna Crosby's Walena Prince Royal. In fifth, we have number Dex, well done. They sent you're sweating now, they sent you out to run again. In sixth place, I thought I'd got to give it all. Otherwise I didn't want to be dropped at the last minute, so I had to give it all. So you've been very busy today. We've seen you a few times. Any more in? I got one more to come in, but I've got a break in between this, so thankfully. Well, I'm sure the owner is very pleased. Is he here today? I think so, yes. Well, I haven't spoken to him today, but I believe he is, yeah. So. Da iawn, Dex. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Put your hands together, ladies and gentlemen. Gristol's Tennessee Whisky. The first prize winner in the Cold Foals, Gristol Tennessee Whisky, number 1132. Wrth i'r Ebol yma symud allan. Followed by the Bay Coat, Penfold, Ystwyth y Diwc. Pennog, Declan In Davies. third place, Abergavenny Legacy. In fourth, Walena Prince Royal.
In 5th, the weight claim King of Diamonds, and in 6th place, Parciau JM. Congratulations indeed. Rhagwarchadau mawr i chi ar ennill y dosbarth yma y bore yma. Therefore, we...